Nađite stari video koji ste nekada gledali na YouTube-u. Gledali ste neki video, ali ne možete da ga nađete. On se čuva u vašoj istoriji gledanja. Tamo ćete ga naći. Odete na svoju istoriju. Prikaži sve. I ovo je spisak svih video snimaka koje ste gledali otkad imate YouTube nalog. Korisno, zar ne? Prelistajte sve klipove scrollovanjem na dole. Ili ukucajte termin za pretragu da nađete onaj koji tražite. Na primjer, mene zanima video koji sam gledao o Dostojevskom. Evo ga. Svaki video možete da izbrišete iz istorije. A možete da obrišete i celu istoriju gledanja. Vratite se nazad na istoriju pa obriši podatke pregledanja.